Делікатна тема торгівлі людьми досить актуальна в Словаччині, хоча часто майже непомітна. Примусова праця та примусове надання сексуальних послуг являються частими цілями торгівлі людьми. Це стосується рівною мірою як жінок та дівчат, так чоловіків і хлопчиків. Жертвою торгівлі людьми може стати кожен. Навіть один невдалий крок може привести нас до такої ситуації. Зоран – глава сім'ї, який хоче, щоб його діти мали змогу навчатися в університеті. У Сербії дуже важко знайти роботу. Зорана вербує агентство через оголошення у Фейсбук для роботи на будівельному складі у Словаччині. Агентство пообіцяло, що організує проживання та дозвіл на проживання в Словаччині. Він підписав договір з агентством словацькою мовою, і він лише трохи розумів словацьку, але йому пояснили, що написано в контракті. Ak aj zmluvu človek má podpísanú, tak neraz vidíme v praxi to, že tá zmluva je neúplná alebo nedokonalá. Krátke zmluvy, napríklad na 1 až 4, chýbajú tam údaje kontaktné. Môže ísť o zmluvy, kde nie je dostatočne popísaná náplň práce. Takže je nejasné, čo by ten dotyčný vykonával, alebo nie je to úplne jednoznačne dané. Vydáme zmluvy, ktoré sú dvojazyčné, môžu obsahovať rozdiely v tých jednotlivých jazykových mutáciách, ale skôr častejšie ide o zmluvy, ktoré sú v slovenčine. Tým pádom cudzinec to môže podpisovať bez toho, aby zmluve poriadne rozumel. Máme informácie od klientov, že zmluvy sú nútení podpisovať pod akýmsi nátlakom časovým, to znamená, nemajú možnosť si poriadne zmluvu preštudovať, pozrieť, prípadne prekonzultovať. Podpíšu tým pádom dokument, ktorého obsah nie úplne poznajú. A to môže samozrejme potom mať negatívne následky. Pa u početku je bilo sve u redu, radio sam 10 sati dnevno. Bio sam srećan, mislio sam da ću zaraditi puno novca i da ću se brzo vratiti svojoj porodici. Međutim, posle 3 nedelje je došao umor i hteo sam da odmorim za vikend. Međutim, moj poslodavac ili ti šef je rekao da na to nemam prava i da na moje mjesto čeka još 10 ljudi, još 10 muškaraca. Tako da sam nastavio sa radom i radio ono što su mi rekli. V praxi neraz vydávame také situácie, že cudzinci pracujú na základe živnosti s tým, že nerozlišujú medzi podnikaním a medzi závislou prácou. Tým pádom nevedia, nerozumejú nevýhodám, rizikám podnikania, čo to obnáša. Nie sú si často vedomí svojich nárokov pracovnoprávnych, to znamená nejaké príplatky za prácu nadčas, za prácu v noci, cez sviatky, nakoľko dovolenky majú nárok, že majú nárok na nejakú stravu, odpočinok. Tým, že tieto informácie nemajú, tak sa toho nedožadujú. Posle mjesec dana čekao sam na isplatu, međutim na ruke sam dobio nekih 400 eura. Odmah sam išao za šefom da se žalim, međutim on me je odbio i rekao da je smeštaj skup i da ima neke troškove za neke dozvole o radu. Iako sam na početku ugovor potpisao, tom ugovoru nisam razumeo i nisam znao šta sam to potpisao. Sam 3 mjeseca, dobio sam iba 400 eura, to je 400 eura. Aj keď na inšpektorát práce veľmi často klientov referujeme, nakoľko je to ten kontrolný orgán, ktorý má kompetencie skontrolovať dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov. Klienti majú veľký rešpekt a nedôveru voči inšpektorátu, nerozumejú jednoducho, aké má inšpektorát úlohy, čo presne robí, čo môže urobiť a veľmi často sa obávajú, že to bude mať negatívny vplyv na ich pobyt na Slovensku a tým pádom tento krok neurobia.
Kada posle 3 mjeseca je situacija ostala ista kao na početku i nisam dobio novac koji su mi obećali, odbio sam dalje da radim. Bio sam umoran, bio sam ljut, očajan. Međutim, agencija koja me je zaposlila rekla je da ako želim da odem, moram da platim 1000 eura. I onda nisam znao, bio sam očajan, nisam znao šta da radim. Не знам. Через кілька днів до будівельної компанії приїхала перевірка з інспекції праці у супроводі міграційної поліції. Після перевірки документів виявилось, що Зоран перебуває в Словаччині без дозволу на проживання. Mnohí sa boja, sú neotvorení, nechcú veľmi hovoriť o svojej situácii, takže je to na tých pár minút, ktorých je inšpektor v kontakte, musí v podstate vzbudiť dôveru v tom zamestnancu, v tej osobe, ktorú má na pracovisku, aby dokázal nejakým spôsobom získať z jeho strany informáciu. Inšpekcia práce má za úlohu vykonávať kontrolu, dozor na dodržiavanie viacerých predpisov a tieto predpisy zahŕňajú pracovnoprávne záležitosti, kontrolu nelegálneho zamestnávania a kontroly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. My prispievame a spolupracujeme v tomto s policajným zborom. Naše inšpekcie, pokiaľ obsahujú aj túto zložku, tú kontrolu nelegálneho zamestnávania, sú neohlásené. Pýtame sa na pracovné podmienky, aký je pracovný čas, aká je mzda. Zisťujeme okolnosti toho, ako oni sa dostali, keď ide hlavne o cudzincov k tejto práci. Zaujíma nás, kde bývajú, ako sa dopravujú do práce, či nie je obmedzená sloboda ich pohybu, tak takéto veci nás zaujímajú. Určite na Slovensku sú to cudzinci. Sú to ľudia z marginalizovaných menšín, komunít, ktorí možno ani nie sú tak až vzdelaní, ktorí sú ľahko manipulovateľní. Obeť nikdy nemôže byť potrestaná, pretože ona aj keby popri obchodovaní vykonávala aj nejakú činnosť, ktorá má nádych takého, že ide o nejaké trestnú činnosť alebo zakázanú, tak v podstate vždy je to ospravedlňované vo vzťahu k tej jej znevýhodnenej situácii, v ktorej sa nachádzala a v tom, že vlastne nemohla nejakým spôsobom si pomôcť a bola donútená zo strany toho vykoristovateľa takýmto spôsobom konať. Takže tam tie postihy na obeť nejdu. Tam v podstate sa pátra po osobe alebo možno skupine páchateľov, ktorí organizujú takéto obchodovanie s ľuďmi. У лютому 2022 року почалося російське вторгнення в Україну. Сотні тисяч українських жінок зі своїми дітьми тікали від жахів війни. Багато з них потрапили до Словаччини. Я вчителька в загальноосвітній школі. Лариса вчиться в університеті. В березні 22-го року, коли розпочалася війна, ми з Ларисою вирішили втікати за кордон. Серед країн обрали Словаччину, вона найближча до України. Розмовляти ми не вміли ні по-словацьки, вміємо тільки по-українськи і по-російськи. А коли ми вже перетнули границю, то ми мали контакт на Андрія. Він тут вже жив 10 років, він був українець. Він нам дав потім контакт на Йозефа, цього власника такого туристичного хостелу. Він там приймав українців, давав їм житло, роботу і туди нас поселили. Марія зітхнула з полегшенням, що вони в безпеці і мають дах над головою. Оскільки вони мали статус біженців, то мали право на безкоштовне проживання. Добрий день. Chodźcie dalej. Ukážem vám, kde budete mať izbu. Poďte za mnou. V praxi sa často stretávame so situáciou, kedy sa osoby, ktoré utekajú pred vojnou na Ukrajine, dostávajú na územie Slovenska cez nejakého známeho alebo cez krajanov, ktorí už možno na Slovensku nejakú dobu žijú. Poznajú tie pomery, poznajú situáciu a je tam teda nejaký ten faktor dôvery voči
tomu človeku, ktorý im ten presun na Slovensko alebo možno prácu sprostredkuje. Každý deň treba upratať, poumývať. Понимаешь, как это называется? Туалет. Osoby tým, že nie sú znalé pomerov na Slovensku, nevedia, na čo majú nárok, nevedia, aké majú práva, aké sú ich možnosti. Tým, že prichádzajú žiť do novej krajiny, tak nemajú vlastne prehľad, ako veci na Slovensku fungujú. Vzhľadom možno aj na tú ich špecifickú zraniteľnosť, že sú ovplyvnení nejakým konfliktom, nejakou krízovou situáciou, tak sú možno ochotnejší pristúpiť na prácu alebo na pracovné podmienky, ktoré sú oveľa rizikovejšie. A to môže viesť napríklad aj k tomu, že prikývnú na pracovnú ponuku bez pracovnej zmluvy. У Йозефа я працювала прибиральницею, покоївкою, також допомагала на кухні. Йозеф сказав, що має також працю і для Лариси. Ми жили в маленькій кімнаті, туалет та ванна, кухня були окремо спільні в коридорі на поверсі. Ми почали працювати зразу на другий день. Спочатку без договору. Він сказав, що якщо ми пристосуємося до роботи, якщо йому сподобається наша робота, то він нам дасть підписати і договір. Ще він сказав, що якщо ми будемо добре працювати, то він нам покращить умови проживання, дасть більшу кімнату. Я працювала більше як 200 годин щомісяця і отримала тільки 300 євро. Хоча прибирала на кухні і в кімнатах, роботи було дуже багато. Коли запитала у Йозефа, чому так мало отримала коштів, він сказав, що він забрав за проживання і за харчування наше тут. А я взагалі дістала 150 євро. Я робила ту саму роботу, стільки ж годин. Так ми 7 місяців працювали, а кожен раз, коли просили в нього договір, то він відтерміновував, казав, що я ще дивлюсь, ще не ясно. Všetko v poriadku? Все в порядку? Дуже часто люди, які приїжджають з України, більш вразливі до ситуації, де порушуються їх трудові права. Такі люди більш вразливі до несприятливих ситуацій за кордоном. Наприклад, часто стається, що вони не довіряють організаціям, установам державним, а більш довіряють своїм співвітчизникам, які часто являються працівниками трудових агенцій. Приймають різноманітні умови, які не сприятливі до них зі страху, що їх депортують, наприклад, що вони опиняться в поліції чи в небезпечній ситуації. За рахунок того, що агенція створює ізоляцію, часто вони не знають, як система працює в Словаччині, вони не розуміють, які є закони, та живуть в ізоляції і страху. В кінці жовтня я собі поранила руку дуже сильно, я не могла працювати, але Йозеф хотів, щоб я, незважаючи на це, працювала. І коли я сказала, що я не буду, він мені як за покарання вигадав покарання, і я не їла цілий день. Мене болить рука. K pracovným úrazom opäť v praxi často dochádza napríklad z dôvodu, že nemajú povinné pracovné pomôcky. Neraz sa môže diať, že nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti, takže nedostávajú potrebnú zdravotníckú opateru alebo lieky, už čokoľvek môžu potrebovať. А потім, коли я сказала, що я все одно не можу працювати, він мене просто вигнав з хостелу. І так 2 дні я просто гуляла містом, шукала де сховатися. А саме найгірше те, що він всю мою роботу переклав потім на маму. Вона і без того дуже багато працювала, а що коли вона мала робити в 2 рази більше, ну це взагалі. Йозеф нам погрожував, що зробить все для того, щоб ми повернулися до України. Ми боялися, тому що ми в Словаччині нікого не знали, окрім цього Андрія, який з нас привів до цього Йозефа. Але Андрію ми дзвонили дуже багато разів, він не підняв трубку, він не відповів нам на дзвінок. Ми думали, що про поліцію, але ми просто навіть не знали мови, тобто як звернутися. Мене далі почала боліти рука,
просто безперестанно, і навіть до лікаря ми не могли звернутися, тому що в мене нема ні грошей на це, ні ми теж не знаємо, як це пояснити, а потім якби Йозеф це дізнався. І це взагалом було страшно. Ми навіть не знали ніяких служб, в які ми могли звернутися по допомогу. V ideálnom prípade by sme klientom alebo cudzincom, ktorí sa plánujú presťahovať na Slovensko za účelom práce, aby sa poradili vopred napríklad s Migračným informačným centrom, ktoré poskytuje bezplatné poradenské služby. Ďalej je to aplikácia Safe, čo je vlastne apka, ktorá tiež obsahuje praktické tipy, rady, ako postupovať, keď si človek hľadá prácu, alebo keď sa možno už nachádza v nejakej zraniteľnej alebo rizikovej otáznej situácii. Ситуація не покращувалася. Марія і Лариса дуже боялися і знайшли єдиний вихід із ситуації – втекти з місця свого перебування. Вони вирішили поїхати до Чехії, куди тим часом переїхала їх родина. Вони дуже боялись Йозефа і поїхали без обіцяної оплати за виконану роботу. Маріан живе з мамою та молодшими братами та сестрами. Мама не працює і намагається утримувати сім'ю. Маріан закінчив початкову школу, розмовляє словацькою та ромською мовами. Він дуже мріє про краще життя, і він дуже вправний. Він хоче спробувати влаштуватися за кордоном. Знайомі хлопці працюють у Німеччині, і він знає, що справи у них ідуть добре. Маріан розповідає своєму другові Юло про свій план, і вони вирішують їхати разом. Є місце для обох, і вони допоможуть один одному, якщо виникнуть проблеми. Napísal mi Šaňo na Facebooku, to bol bratranec mojho spolužiaka. A ponúkol mi veľmi dobrú prácu v Nemecku v takej malej stolárskej dielni, že tam budem vlastne opracovávať drevo. Že tam dosť dobre, pekne zarobím, že tam zarobím 2000 eur a že budem bývať u Šaňa na byte. A chcel som pomôcť mame aj svojim mladším súrodencom a zlepšiť si život, aj spoločné bývanie. Nahovoril som aj kamoša Jula, aby šiel so mnou pracovať. Ako občan EÚ máte právo voľne pracovať a pohybovať sa v rámci krajín EÚ EHP. To znamená, že nepotrebujete žiadne povolenie na prácu a máte rovnaké práva ako domáci občania. Úlohou siete EURES je podporovať mobilitu v rámci krajín EÚ EHP a spájať tak uchádzačov s európskymi zamestnávateľmi. Tak cestovali sme autobusom a pred hranicami už nás čakal Šaňo aj so svojím kamarádom a vypýtal si od nás naše pasy, že ich potrebuje na vytvorenie našej pracovnej zmluvy aj bývanie. No čo sa to dávaj? Potrebujem to zmluvy, ubytovanie, pracovné povolenie. No musím zariadiť všetko, dobre? A už potom do Nemecka sme cestovali jeho autom. Šaňo nás ubytoval v jednej izbe, kde neboli ani postele. Boli tam len madrace na zemi, bolo tam chladno, vlhko, bola tam zima. V kúpeľni nebola ani teplá voda, tiekla len studená voda. Objednali nám platovnú kartu, na ktorej nám bude chodiť mesačná výplata, ale tú kartu nám nikdy nedali. V súčasnosti to strašne ovplyvňujú sociálne siete. Umožňujú obchodníkom, aby pokryli väčšiu masu ľudí. Aby proste medzi tými ľuďmi zháňali vo väčšej miere vlastne tie obete. Nie je to jeden človek. Je to naozaj, že sieť ľudí, ktorí takto vlastne medzi sebou kooperujú, majú veľkú osobnú znalosť, kde ktorý býva, že ktorý by čo dokázal. Takže taký človek, taký Slovák zo slabšej sociálnej skupiny možno nevie, že v Nemecku nepotrebuje žiadne povolenie na prácu, žiadne povolenie na pobyt a nehrozí mu vlastne nič, žiadna šikana zo strany úradov, polície nemeckej a podobne.
tí obchodníci, ktorí sú veľmi dobrí manipulátori, vedia vlastne reagovať na vzniknuté okolnosti, zavádzajú, klamú proste od začiatku, že pozor, dávaj si pozor, nevieš nemčinu, nevieš, kde si tu stratený proste, ja som jediný tvoj kontakt, ja jediný ti tu viem zabezpečiť proste. Zoberú im doklady na začiatku, lebo ich práve oklamú tým, že potrebujú vybaviť pracovné povolenie, pobyt tých osôb, sociálku zabezpečiť, bankový účet a podobné veci. A tie obete sa tým stávajú odkazaní na tom manipulátorovi, na tom obchodníkovi. Každý deň nás vozili autom do dielne. A robili sme tam každý deň 12 hodín. Len nedeľu sme mali voľno. Ale nerobili sme tam prácu, ktorú nám slúbili. Zametali sme tam, upratovali, umývali sme špinavé záchody. Po mesiaci sme si vypýtali výplatu. Ale výplatu nám nedali a Šaňo nám povedal, že sa nemáme báť a že výplatu dostaneme. Výplatu sme nedostali ani po mesiaci a pol. Šaňo nám dal len po 200 eur a že nám musel strhnúť za cestu do Nemecka a za ubytovanie. A že na budúci mesiac už nám peniaze vyplatí, že sa nemám ničoho báť. Ale prešlo už aj 4 mesiace a žiadnu výplatu ešte som nedostal. A už potom sa mi začal vyhrážať bitkou. V súčasnosti obchodníci s ľuďmi využívajú najmä mäkké formy. To znamená tá manipulácia, zastrašovanie, vyhrážanie sa a uprednostňujú vlastne tieto formy pred tými násilnými, lebo ťažko sa dokazujú. Často je to proste iba slovo proti slovu a mäkké formy sa veľmi zle dokumentujú vo vyšetrovaní. Je to často iba o tých výpovediach a obchodníci o tom vedia, preto ich využívajú. Tak pochopili sme, že sme vo veľmi zlej situácii a s Julom sme sa dohodli, že utečeme odtiaľto. Tak sme utiekli na najbližšiu policajnú stanicu. Polícia zavolala tlmočníka a dozvedeli sa, že ide o obchodovanie s ľuďmi. A pomohli nám nakoniec sa vrátiť naspäť na Slovensko. Молода Люба виростала в дитячому будинку сімейного типу з 10 років. Вона закінчує косметологічну середню школу. Вона любить моду і гарний зовнішній вигляд. Любить публікувати селфі в Інстаграм. Вона не планує вступати до університету. Хотіла б знайти добре оплачувану роботу. Можливо, навіть за кордоном. Коли вона закінчить навчання, їй доведеться самій дбати про себе. Одного дня дуже симпатичний хлопець напише їй в Інстаграм. Він представиться як Якуб, фотограф і словак, який живе в Нідерландах. Він сподобається Любі, і вона почне з ним переписуватися. Jakub bol veľmi pozorný od samého začiatku. A po nejakom mesiaci intenzívneho písania mi vyznal lásku. A začali sme si písať na dennej báze. A ja som si, myslím, že uvedomila, že som do ňoho zamilovaná. A potom to bolo tak intenzívne, že sme si volávali každý večer na WhatsApp videohovory. Niekoho máš pri sebe a je to proste pekné, no. Raz za čas som mu poslala fotku seba samej ako nejaké selfie, ale potom vlastne chcela intimné fotografie a tesne pred maturitou ma pozvala do Holandska, kde on žije. Že tam býva, že tam má prácu, že mi pomôže nájsť si tam prácu a že môžem s ním bývať v tom byte. Že tam môžeme spolu proste žiť. Tie sociálne siete sú už úplne skryté. To je vlastne permanentný svet pseudoistoty. Že vás niekto namotá, ale vlastne vy nie ste v kontakte s tým človekom. A to je presne ten pocit exkluzivity. Ja len od teba chcem tvoju fotku, však tam naozaj je ten princíp tej psychickej manipulácie, ktorá je veľmi silnou zbraňou každého toho sexuálneho predátora.
už tam cíti nejaký vzťah a decká a dievčatá veľmi rýchlo cítia vzťah. Najmä, ak im nejaká blízkosť a vzťahy absentujú povedzme v primárnej rodine. Keď som zmaturovala, tak ma v profi rodine už nič nedržalo. Povedala som si, že chcem vyskúšať žiť v zahraničí, že to je fajn príležitosť a zároveň, že ma tam čaká Jakub, že žije v Holandsku. A bola som zamilovaná, veľmi, takže som neváhala a odcestovala som za ním preč. Preto po nich siahajú všetky tie siete, ktoré sa snažia robiť s obchodovaním, lebo sú vyslovene, že ľahkou obeťou. Je to proste tá vývojová etapa života, kedy chcete niečo zažiť, chcete mať lásku, chcete mať bezpečie a to sú tie berné mince, s ktorými tí ľudia, ktorí obchodujú s inými osobami, proste narábajú. Je to nejaká miera naivity, potom nejaká túžba po silnom zážitku. Tí ľudia, ktorí sú na druhej strane barikády, sú tak ťažkí profesionáli, že naozaj vychytávajú na toto senzitívne dievčatá. Dievčatá, ktoré zažívajú nejaký druh nespokojnosti v tom svojom prostredí, alebo majú pocit, že ten svet je malý. Na to sú krásne programy vybudované a to je presne pocit exkluzivity. Ty si jedinečná, neopakovateľná. S tebou zažívam to, čo so žiadnou inou. Potom je secret, že to naše je vlastne veľmi intimné, nesmieš o tom nič hovoriť. Po týždni som úplnou náhodou zistila, že intimné fotografie, ktoré som mu ja poslala, sú vyvesené na inzercii poskytovania sexuálnych služieb. Prišla som za ním, pýtam sa ho, že prečo to robí a veľmi rýchlo zmenil retoriku reči a povedal mi, že budem robiť v erotickom klube spoločničku. To normálne rozhodne. Počuli sme? To je pre nás, 3 mesiace. 3 mesiace. Ukáž všetky intimné fotografie, ktoré si povedal, že je iba pre teba a nie! Sú tam všetky! Očičíš. Si si zažil ego? Už buď ticho, dobre? Buď rada, že si. A zamkol ma v byte. A po nejakej dobe prišiel a chcel ma odviesť autom k novému majiteľovi. Je možno 5-6 tých smart nápadov, ktoré urobiť, že mať doklady odfotené, vždy dať nejakú poviem vtipne, zdieľanú polohu, uložiť si napríklad číslo dôležité na papierík, na podprsenke, nejakým spôsobom nechať stále otvorené dvere, aby som ešte stále mohla uniknúť. Mať dohodnuté signály, že čo sa hovorí, mať dohodnuté, že každú stredu volám kamarátke, aj keď to je na 5 sekúnd. На щастя, Любі вдалося втекти до того, як її почали експлуатувати. Вона мала право на допомогу, навіть якщо ще не був скоєний злочин. Кожен рік близько 50 мільйонів людей стають жертвами торгівлі людьми. Дізнайтеся про ризики та отримайте поради, як цього уникнути. І не станьте однією з цих жертв.